Sevele wagadla ulwandle onkulu ke lapha ke gadla kuyona ke intokazi ke uMahuke lapha ke engaqondile nakugadla kodwa ke echukuluzwa ngabantu ke inkundleni zokuxhumana ke wase ke igcina phendula ke ngalendlela ke engeyinhle noma ke ekhombisa ukuthi ke iyamcasula lento abayikhuluma ngayo. Bafowethu ake ngiqale ngenibingelela kwisiqiniseko esemedia. Mawuqala ungena kule channel ngicela nizibulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke ukuze uthole ezinye izindaba ke lapha ke engizokwenzela zona. Webafowethu ke intokazi ke yaziwa kakhulu ukuthi yasebenza ke nomthandeni ke elinye lamaciko kaMaskandi ke njengoba ke lisematheni kulezi insuku engoma futhi ke ayidedele ebusuku ke lapha ke isivele yagadla ke intokazi ulwandle onkulu esencane ke igadla ke lapha ke ibhekisa ke kuyena ke uMahuke lapha ke intokazi esebenza nomthandeni ke kule album ke noma ke kulomsebenzi ke azawudedela ke lapha ke ubhala ukuthi ke ndidwa ke ziketshana ke lezi nombuso ke obunodaka ke lapha ke wase ke ethi ke it's a hit ke lena wafaka nane emoji ke ehlekayo ke lapha ke kusho yena ke ulwandle onkulu ke lapha ke okukhomba khona ukuthi ke lamazwi ke wabhekisa kule ntokazi ke kukhomba kusobathi uchukuluzwe ngabantu wagcine ke esekhuluma kanje yena ke ulwa asazi ke bafuthu ke ukuthi yozala komoni ke kodwa ke into eyenza yonke lento social media ke lapha ke inkundleni zokuxhumana kakhulukazi ke ko TikTok ke lapha ke bebelokhu abantu ke baqhathanisa ke lengoma ke eculwe umthandeni kanjalo noma ukuthiwa ke iyayidlula ke iParis. Angazi ke bafuthu ke mina ke ngikuthatha ngikubeke nawe ungabeka uluvo lwakho kusho ke ukuthi uthini ke kulolu daba bafuthu zinjalo ngeniphathele zona.